Wati or directive ma aki botu meneno yuangu ma local government romo tiero kere ko gore me pongduo nyuket me rojo pajo kita kitero chalo local government kar mukene waberu kikar me miyo chene ilitien mutimu mabejo ki district wakachira chene endo beru be tutwan teono dong watoro wiye kachiri mundu diero ma uti nyimwa wati wan machal local government waromo kwanyo local revenue kuman meneno ni dur imekuni we okony machal chuli kakar chen man enike wakero chi waberu ki local government oweng mati loba chuli wan local government apungwen meneno ni waromo konyo koa chuli luwot wanining wek dong doge poka uchiet kamukere mapapat anafuyo chanda tien matiri angea tini takela dip tika lok yuna giro neo kinara yet ya paro neo ne eno weko wamogo tama machalo lutela ma chuli lutela mete dero meneo ni wangi luku kowun kuno watiu kachel wek didu maja ke wunu weko weko bodwa wek wano kupe kere mechero anyim anafoyo aliki ugum ubera gonya i amoro ubera gonya i restore kitma a teacher or director Minister of Study or restore senior secondary school no high school NTA school a chain mapino wiam charo LC5 ma moro yan jimi mabejo madong mawano timu kachel wani kwegi menena tini giberu kany amano biyo mekelu gen ilo wachuli eno weko nye restore nyura tini kelu gore kany chok tutwal ipong duongere kita pong duongo chi school machel me yape ki yachuli anafoyo rubao kunyu foyo tupan